Kaj že geslo za Insta? Zakaj pa to rabiš? Se že imam. Kje je to? O, fuj, no! Kaj se dogaja? Pa kaj vidva delata? Ni bilo za nalašč. Pa kaj sta to naredila? Ja, virus, očitno virus. Prišta, kakor veste in znata. Kaj že geslo za Insta? Zakaj pa to rabiš? Ma ne, to je nekaj čudenega.